Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Kažnjavate sebe zbog greške koje ste počinili u prošlosti ili zbog stvari koje mislite da ste učinili u prošlosti i ne možete sebi da oprostite za ono što ste učinili. Morate da zapamtite da je život kratak i da ga treba provesti u učenju i promenama. Treba da naučite i kako da transformišete staru energiju u novu, odnosno otpustite prošlost i otvorite se u budućnosti. Kako biste napredovali i podigli svoju svest, morate da prestanete da sebe kažnjavate tako što osjećate strah, krivicu, namerno ne zaboravljate. Te emocije ne bi trebalo da postoje jer nemaju svrhu, nemaju temelj, ništa ne popravljaju. Naučili ste svoju lekciju, ali iz nekog razloga vaše vam niže ja govori da ste počinili grešku, kako ste delovali protivno svojoj religiji, porodici ili nečemu drugom. Možda ste prošli kroz mnoga negativna iskustva koja su vama ostavila tragove energije, krivice i potrebu za oproštajem, ali vaše niže ja vam to ne dozvoljava. Ne dozvoljava vam da sebi oprostite i ne samo sebi, nego i drugima. Recite sebi da je to bilo iskustvo učenja. Samo recite sebi da je ta situacija bila u svojstvu lekcije i otpustite je. Ne zadržavajte se na njoj i ne hranite je. Ako to učinite, vidjet ćete da ćete napredovati mnogo brže. Ako osjećate da postoji nešto što morate da otpustite, to i otpustite. Recite sebi da je to deo prošlosti i da u vezi sa tim više nemate emocija. Bog vas ne osuđuje, samo vi osuđujete sebe. Božanska energija, kako je mi poznajemo, čista energija ljubavi, oproštaja, ljubaznosti i saosećanja. Jedna od najvećih poteškoća sa kojima se ljudi suočavaju jeste oproštaj koji treba sami sebi da poklonimo. Izvor Sveta Petka Info. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.